چهارشنبه و بخیر بینرین چرپل مدیا چهارشنبه کی دن دیسم به مجارکی تیر او تجی به هورانه مجارمه جارها روشن بدرخانه هند زن روشن بدرخان تیر خو جیانکی تیر جیانکی تجی جیانکی به ایش جیانک به حسرت بوراندیه وک پسمام خو وک مامي خواه کر مامي خواه کر خاله خواه کر مت خواه یعنی به گشتی مالا بدرخانیان و پرانی کردین که به هستو داخوازا آزادی ولاتی خواه جیانه او جیانه که مینوان جیان جیایه دیسا میوانه من که محمود بگیک که محمود بگیک جارادنه مبوه دابون ناسین هباناوی تجیه تشت حتی تشتی ده هباناوی ده هبن امی جارناوی بینورن که اوجی هبانا خواه برافالا که پاشی جامی بهورا جاردن تجی کن که محمود بگی تو خیراتی سپاس نر خیره دابیه و جارک دنم سپاس کن که داخوازا ما قبول کر و خواندنم ما قبول کر و تو بشتر برنامه ما بوی که محمود روشن بدرخان هر چه جناب وجی زانه وک اما بیجه همی کردین که دو وقت خدا دوز آزادی دا کار کرنه به جیانه کی گله کی ولاتین در و به حسرت ولاتی خواه به تیرو به برچیبون به لیلی همه لیلی داوی داجی جیانه کی سرکفتی جیانه و دیسم تخازن بینریم روشن بدرخان ام جارکتن بینم بیرا بینری خواه ایکو نبیستن جیبرا ببیسن امیل سر جیاناوی باخفن و همه سری دا از دپرسم روشن بدرخان لکوش دایک بیه چواج دایک بیه و پشتوی چی هاتیه سریوی هم مساجوی دام بله سپاس کیک میرزا روشن بدرخان به حسب باوی خو جعالیه باوی و که باوی ویج روزنامه گریته اساس کچه صالح بدرخانه صالح بدرخان ده 1906 دا ده بویره ردوان پاشا دا کل استانبول و چاخه شهردار استانبول و که هات بو کشتن و کشتن اویجی خستونستی عبدالرزاق بدرخان وانا بلکی و به حسب شبکی دا نزی 3000 بدرخانی دیگر لایان گریوان دشینن سرگونه جوی داره صالح بدرخان یک جوانه هند بیجن بریاویجی صالح بدرخان ده زندان دابیه صالح بدرخان بریاوی اگر ده زندان دابه هنه باسه 10 سال جزایی وی دکن ل 1906 اموی هنه زانن قطعیه ده 1980 اتحاد و ترقی وقتی کتی سر حکم و سلطان عبدالحمید سر تخت خینن آن ده پشت پرده ده وقت شورمنده که بیب کارتینن دوی چاخه ده عفو کی درته صالح بدرخان دادگاره استانبوله ایجا صالح بدرخان بخو انسانه که خوندایه ام نویسیوی وک روزنامه آن وک کوبار ام در روژی کرد داد بین 1913 روژی کرد زانی وشانا اوه خوندوان کرد استانبوله آرخصنا هیویه ام صالح بدرخان لوی درید بینن پاشی امویل قیصریه دبینن او لقیصریه ریوبریا زندان قیصریه دکر وی سرگون کربون وی داره دما اوه دا عثمانیه دا آنم بجن اتحاد و ترقیه دا او جه کلی ریوبریه دکر مبخوشی من پار سرداناوی کربو بری روژه که ملگل کچا میر جلادت yani bejin keçer rewşenjî çünkü bu yavayı به سینم خان راجی سروی مسئله از آخری بود سینم خان گو امجی چونه قیصریه لساله دور هفته وانا
كم زيادة ناي بيرامن أو يشوف سردانا ويدا القيسرية بو روشان بدر خان جلوه دريت الدنيا اللي مخابن تمني صالح بدر خان قالك كيما بجنجتيا خدا وفاتك برياوي أمانا كوتش شاميتكن لشامي جيوه چاخي بحري باشا هي كريمير بدر خانه او بخوجي وقت اوي بو لطرابلس غربي يعني طرابلس غربي يا عن روجاوا كام دبيجن لوي دريبو او جهات بو شامي اوانا جي دچنا شامي مالباتا صالح بدر خان لروشان بدر خان القيسريه تي دنيا بخو 1909 تيزانين هركس زانه بله هذا سر مادية يجي هنا بجا جيانواني اوي دوامتك يعني روشن بدر خان وبمالباتي و تبي دياوي وانا وهناك اسمامي وان يجل شامي جيانوان دوامتك بله بله الشامي اجا دست بمكتبة تركيت كبيشي دو سال مكتبة تركيت خونه باشي اجا دست بعربي وشتوي سات كتكار انا كي باسا خواندناوي اوي بكن خواندناوي او بخو اوي وچاخي انستوتي هبون لوي دري او جوي دري درچويه بخو ماموسته دمكي جي مديره بيه يعني ريبريا دبستانه كريه وقتی که سینور تنبون نابرا واندا تسان نابرا اردنه و سوریه واندا سوریه تسانی گلک نیزه يعني دانینا سینور سوریه 1945 و پاشیه بريجي دنابرا مدى وخطا تريني هابو تدي وقت سرخت وبنخت يعني باكور سرخت بو اوانا بنختبون هابون دي خطا فرنسوي جوي خطا تريني بله از هجي وسبعست كم وقت ديفيجن انا بيجن روجافا وباكور هاد بيجن بني خطي سري خطي لا هروسايش وراسته يعني وقت دي روكشي روجافا في باشي درخستنا مخابن تمامي سياسية مو وجواني ما هركس دبيجن روجافا لنبويا هواية يعني او در بن خطا بله يا لويدري اوه تابي خدنا وهي دمكي اوه لا اوه الاردنيش بركنا برا سوريا واردن دا سينورت نبو مايناوي لويدر جهه وقت كتاين دبا وقت ما مسته باشي جي الشامي دبا ريبري اوك دبستانه كو ازانم دبستانه فرنسيه از وسطي بيرامن لويدري ريبريك يعني مديريه يا راست يعني بيجي أموالن سر جيانوي روشنبيري كنگ دست بيت كه چوا دست بيت كه جيكو دست بيت كه أزباني أزوهاب بيجم 1925 جلادة بدر خان تي حتى مصري زاني برايوي مصن بريلوي دريبو وحتى بابي ويجي بريلوي دري الباجارة كيوان والي بو تين ويدر يجبركو حركة 1925 دست بيت كه اللي مخابن شرطي ويشاخي حيوانات تين تيك دچه يعني بزابا آزادي ويشاخي تيك دچه جاردن دزفره اللي ده 1927 دا وقت سرهلدانا آگیریه یا خود برخودانا آگیریه دوی چاخه دا جلادت بدرخان زانی تی بیروده پاشی شول بیروده خوی بونه دامزرینن پاشی تی آلی شامی واندره مالا اویجی مالا روشن بدرخان جی لوی دریه لشامی اوی چاخه تی یعنی تی مالا پسمامه خو جانات چه سرید دوان لی او بخوش خورا او کرتیه خورا خانی گرتیه لوی دری دمکی yani ez destpêkawê baş nayê bîra min yani eger 27 an piştî 1927 Rewşen Bedirxan zewacekî dike keçekî wê 27 an 29 ta siviyek domine bele يعولي بقى عرب راد الزوجة بلي او كتشاوي نافي
حسینایه بله أسيما من ويديت بله ام رونشتن ام جالكجي ام اخفين لهولير المالا سينم خان كيك ميرزات بلكي تنزاني اقرباتي كي ماجي هي بسينم خان وارا بلي كوري دكتور جمشيد بخو زاواي مي زاواي براي منه بله يعني جوياني با لأن في أقرباتي برياوي أمو سينم خان وانا جالك نيزي هبن بتایبەتی ژێ و دەمال سەر بەدرخانیە 15 بەش هەر بەشێک 45 دقیقە وەختێ من ئەوێ سەر دیرۆکە بەدرخانیە 1275 حتا ئیرۆ بەدرخانی و حالێوان ڕۆڵاوانی دیرۆکێدا دوێ چاخێدا تێکیلێکی مەی باش بتایبەتی سەریا کەک کەنداڵدا کەنداڵ نێزان هەروسا کەک حەمیدەیە حەی سلێمانە حەیج دەروێش بله وێچاخێ مە تێکلی دانی و مالاوان لە بەغدایە بوو وێچاخێ گەلێک جارە یعنی نابێ میشێ ڕۆژێکی دو ڕۆژ و 10 ڕۆژ و 20 ڕۆژە ئەز و سینەمخان ئەم ڕوشتە سەروان مەسەلا ماخفینێ جەمە مەسەلێ ئانی سەر ئوسەیما معلوم سینەمخان گەلێک مەسترە لێ کوردیکی وەی خوەڕ و سافی هەبوو ئەو کوردیاوێ قەتی بیرام ناشە کوردیاوێ ئەو قەسافی بوو ڕابوون و ڕوونشتاندناوێ یعنی تەوی کودێ بەدرخانیە بابنە بەدرخانیە ژنەکە گەلێک ماقول بوو گەلێک ماقول کەک محمود ئەس دixwazim پاشی ئەم لەسەر ئوسەیما bi taybetî biaxivin çimkî hinek tişt di serê me da wek zelal nîne ji bo wî dixwazim em pêşî rewşen li ser ewkî wî rewşenbîriyê rojnamevanî ku meqelan nivîsandiye pêşî em ji wê dest pê bikin em hêdî hêdî werin êdî paşî em Hüseyma jî pê باشێکێ 1932 ئیدێ وەختێک ku celadet li ew bicî dibe li Şamê bicî dibe û biryara Xwedayê ew ê derxe ew ê kovara hawarê derxe bi ew ê ra gelek rewşenbîrên Kurd ra yani piştî münaqeşeyê dûr û dirêj biryarekî wisa tê dayîn di wê çaxê de malûm celadet çe mala pismamê xwe çe mala wan tê rewşen bedirxan jî gelek alîkariya celadet dike yani alîkarîkî çawa yani pê malê dide hev cana serî dide çapxanê zanê ew çapxana terakî wan heye li wê derê a ku kovar ji dertê yani li wê de çap dibe çûndin û hatina wê heye lê 1935 teklifa celadet bedirxan ew jî teklîfê qebûl dike zewaca wan pêk tê axir pêşiya wî da kek Mahmud pêşiya wî da rewşen di nav saziyê ku alîkariyên Filîstînî de kar dike pêşiya wî da di nav saziyên Ereba da ku li diş kolonyalîzmê wisa tê ew kirin di nav wan da kar dike ji bo wan dinivîsîne ji bo wan tiçe civîna tevlê ewkên jinê komelên jinê wan dibe wek endam belê ew tevlî wan dibe ew piraniya wê vê çaxiyê yani 1940 wanan e aktif dibêjim aktif wextê ku dibêje 25 wê da dest pê dike piştgiriya Filîstîniya dike û paşê li Lübnanê ji rojnamara dinivîsîne li ser mesela Ereb û kolonyalîzmê û jina û Filîstîniya yani mesela kolonyalizmê de ew ê du tiştê wê derên pêş du tiştê wê mîhîn yek ji konferansa Kahirê yek ji konferansa Atînayê yani pêşta em ê behsa wê bikin lê bêtir ez bi xwe bêtir dixwazim ew be yani di mesela Kurda da di mesela hawarê wan da çi xizmetê wê çêbûne yani wextê me belek ez jî dixwazim em ê behsa wî bikin lê pêşiya ku bi celadet ra di zewce bizewce ya jî mêr bike di pêşiya wî da bi piranî ji bo Ereba kar dike Afû
كيكو أوجاش خو هر هي مثلا أزمة مستمع وقت البستانة كم الفيدا ما مستعد كر مجبوريات بم أندام سندقة كنا ناوي سندقة إذا خبتم مثال دبيجن يعني خبات روشن بدر خانجي بويا واينه إبري أدبيجم إبري هواري عفو نرجوك يعني إيه بحسب بريا يا حزار وناس دوسي ودواتكم بله اجي بعساويت كم دبيجم 25 هذاك جبو فلسطينيا دنفيسينا جبو عربات دنفيسينا لدج فرنسيا لوي دنفيسينا بشكريا عربات ك سوريات ك مصريت ك لبنان ك جبو ان قالك نامه دنفيسينا قالك كوتارا دنفيسينا قالك او كا دنفيسينا أو راست كيك ميرزا أو هنا أو جلكن لأوينين يعني أو در حقواندا تشتكي كل بردسة ما بوثيقة بأم بيجن فلان قيد البردسة ما هنا بله أوانا هانتش جلك سر إنترنت تزاني جلك تشتينا قوتن أنا دلاوري زنجيت الناس دكي دلاور زانه حتى مرنا ويجي دفن كرنا ويجي دلاور البالي بيه إيه أبو أزانه ودلاور بخوا وانتشتانا دلاور نفسان بيه مجوي خوانديه كنت بيجا فلان طريق دا 1925 جبو فلان روجنامه نویسان دیه جبو فلسطینیا نویسان دیه جبو کتیه تبلی جواكي جنين وانا بويا ورحصل يعني حتى بدرخان تينا زواجاوي تينا بشتي بدرخان مرف دبينا كو كاروبارين روشنبيري جبو كرد دوزا كرد اي روشن دسبيتك يعني موسى ديت راست تزاني روشن بدرخان قلماوي سري يعني قلمك يعني زمانك بيد نفسين اساس عربيه تزاني بله طبعا زمان ناجي فرنسي وانا تزاني يعني او اجبركو آلية عربية براستي يعني تجاري ازنك اتموي علي لي هي ازانم تكوملي واندا خباتوي هنا خباتوي للبناني هنا ازي باسا هناك تشتوي باشيه بكن باش يعني دلاور ازانم منو يبخوشي مال سربي مسألة ما او كلية ما خبر دايا حتى وكذا هناك دوكمان اجي مثلا دلاور بريج مرشاد ونا انا لي يه اوك يعني روشن دا بمن جرينج لان تشتي هاري جرينج بشتي 1932 يعني جبروي از لآلية دني پر منن هيرتيا براستي يعني دوي شاخدا يعني دعوة فلسطينية تمامي كردا يعني حتى نفشي ما وإيروجي قالك قسمي ما يعني جبو فلسطينية حتى تبي مجادلة دنو دنيفسين ونامج دنيفسين ومقالة دنيفسين وهرتش دنيفسين لدنتيجة دا أو تشجي كي دنيكك وزاني نا كاكو عجبو كيماسي باسناكم ادفيجن وقتكم معروف طريقة خود دنفيسين ادفي معروف حميد تشتي خواب ببينه وصباح كجبو يزد بيجن يعني كو سبيروج مرمنا كبا نفشاشتي او كا جبو يزد بيجن يعني بعساويت كم اگنا هيجي فال ديار بكر دارتي جبو فلسطينية خو بيشاندان كن يعني شرطي ويشاخيج يعني روشن بدر خان يعني مثلا جنكية الشامية ويشاخي او لأوية لأردني وانا يعني اللي دري او خباتي كتشيبونه يعني بر نورمال تشتكيه كتبلي وان بوبا از ند معنى رخني داد بيجم شو نمكن از رخنا ناكم يعني ونيشمنا بله ليه يعني اوي بجلادترا وك اوكي يعني تشتكي نو روشن بدر خان دست بيتك جبو ماجي يعني تشتي هاري جرينج اوي يعني هي جنجة ويشاخي روشن بدر خان تزاني ابانا جمكتبي تركي ام بيجنا عثماني يعني وقتك تلزماني وي اوي دنيري او مثلا بالكلمة بحث بكن او هاي بيبينا بمحمد را مهمت وزون را
سالا بله 1985 آبانیا سه yani mebxo li dengê wê godarî kiriye ew dengê ku Kek Mihemed qeyd kiriye yani Osmanî Tirkî tevî heve em bêjin zimanê Osmanî ye piraniya wî yani ber ku perwerde wan bûye awa ye yani wê çaxê tu zanî heya 1945 jî tu zanî li Sûriye ew tune yani sînor tune dewlet tune yani ji ber heta wê derê em bêjin yani ew yani pir normal e şu wergerê wê gelek muhîm in ew jî bi ew ê li ser daxwaza Celadet Bedirxan yani dixwaze wê çaxê ewan romanên ku li Îstanbolê derketine kesên wê çaxê ê ku ew ê nîvsandine mesela Pirtûka nîvsandine êwin wek Namık Kemal wana yahut kesên ne Yahya Kemal nizam çi yani mesela Celadet peşniyara kiriye gotiye et xwazim mesela tivê hanê jî wergerînê Erebî ji ber ku mesela Pirtûkekî baş e û Rewşen Bedirxan giraniya wê di nivîsariyê de ez dibêjim werger e yani بله فرمو giraniya هيا البامن belê giraniya wê werger e û ew ê xwe müzakeratê xwe jî zanî nîvsandiye yani wek bîranînê xwe ew bi nîvsandiye بله mixab bi zimanê Erebî bûye nizam Kurdiya wî an Tirkiya wî derket an derneket یکی جی دستنویسه و هی چاپ نبیه بله صد بیجه yani دوێ meselê de yani ez pir naxwazim behsa wê meselê bikim lê gelek dokümana yani piştî wefata Celadet Bedirxan bi taybetî jî piştî ku koçî Banyasê kir yani gelek kes çûne balê û o pirtûk gîşte wan û destnivîsê Celadet Bedirxan gîştine wan û lazim bû çap bikirine yani çi kirin çi nekirin ez naxwazim behsa wê meselê bikim نخیر lê ew ê yani 1932 wextê ku hawar dertê têkiliyekî xurt di navbera Rewşen Bedirxan û Celadet Bedirxan da dest pê dike û heyet sala 35 da jî ev ya hanê yani bi zewaca her du wan mesela encam dide piştî wî Celadet ev Rewşen Bedirxan di hawarê da jî herkes zane nivîsê wê hene mekteba xwendiye di hawarê da dinivîsîne bes giraniya xebata Rewşen Bedirxan di hawarê da tasnîfa yani ji hev qetandina nav û navnîşan û ew ê hawarê ji kî re bişînin ew lîstekî wanê dûr dirêj heye ew ê hanê temamî Rewşen Bedirxan dike ne Mîr Celadet dike em eseyî em biya dizanin ev ya ji devê Rewşen Bedirxan jî ez zanim çünkü min li dengê wê 10 saet godarî kir ew hevpeyvîna bi Mehmet Uzunlar ew yek ya dua ew di fînansa wê da yani mesela maddî da jî tu zanî dewr bi dewr hawar bi paş diket û qelsî çê dibû mesela ew ê digo mesela Sînemxan digot keça wê digo mesela carekî em dihatin malê min hert mesela xaliyekî ji malê kêm biye yani digo mezan bû ku ihtiyac heye ew kiriye yani birîçê xaliye malê firotiye da karibin weşana hawarê an ronahiyê pê bikin ev hene dem bi dem Celadet Bedirxan jî dixebitî tu zanî dewreyekî jê di tekelê de dişuxile ku di wê çaxê de jê re dibên înhîsar yani parêzeriya wan dike li Şamê demekî ez nizanim ew ê me çiqa zanin yani bîner çendîn zanin meselê radyoya Kurdî hebû li Beyrûdê yani Kurdî jî weşanê dikir ew ê Fransıza rê dabû yekê diçû tevlî bername wê derê dibû bername îdare dikir lê vê paşiyê ku karê wî zêde bû îca ez bêjim teslîmî kirîvê xwe kir got te here îca tu vî îşê hanê bike kirîvê wî kî bû Doktor Nureddin Zaza bû Doktor Nureddin Zaza kirîvê kî ye
دکتر جمشیده دکتر جمشیده کوری جلالت بدرخان بله يعني او رول وان زانم از رولا اوی روشن بدرخان دبان هر دو مسئله گرانده از باش زانم يعني هم د ابوریا اوی دا کووارا دا دبیم کووار نه هاوار بتنی هم دور ده هبو هم جی دشاندن اوان دا پوستای کاری پوستای دا اب هر دو دستیوی دا بو جبلی کاری مالی معلوم مثلا جالی کی و مامۆستەیە خەبات بکە ژالیکی بە دەرو دۆراوێ دەربا هەیە تو کەسێکی بێ ئەوک نابێ بێ هاوردۆری مکارە بژی و زانێ ڕەوشەن 4 کێوێ 4 کێوێ کوتێن پێی هەف مەجبورە مامۆستەیە ئەوەل دەمارێ دەش بۆ زاروکە ئەو بخویە Çarın ya seseye ramızda. Ezbeni çarın, çava çarın, yani Useymat kaçaviye, tzani. Sabiyewe evvel küçe dibe nave biraya xo ledatine. Ev birayevi kul Almanya mikrobiyolog bu. Binave Safder. Ev Kurd vefat dike. Beli. Piştivi Sinem Khan te, piştivici Doktor Cimşit'te. Cimşit'te beli. Beli. İca jali kiva xwedîkirina wan e yani cilê wan e şûştina wan e karê malê ye perwerda wan e jali kiva dibistanê heqeten yani duwê gencatiyê de em bêjin barekî zêde ser pişta Rewşen Bedirxan heye îca ne wek mêrekî ne wek zilamekî wek jinekî wek jinekî lê karê wî ye rewşenbîrî de aliyê wek fikir wek rewşenbîrî ew kê jina zêde li pêşepêra di pirtûkê wî de di meqalê wî de di gotinê wî de ya jî di karên wê pratîk de ew kê jina li pêş e yani doza jina doza azadiya jina ya jî doza mafê jina yani dûrda nizam em ê ew e zûye derenge ez behsa ewekî wê bikim behsa meselekî wê bikim meselekî esasî ku ne tenê wê alaqadar dike tamamê Kurdistanê an 4 perçê Kurdistanê belkî 5 perçê Kurdistanê alaqadar dike Kek Mirza zanin ew te behsa antikolonyal konferansa kir ewana rêze konferansın ez behsa yekî ji wan ez ê bikim sala 1955 ew dewlet an welatên ku ne terefin ne ji bo Varşovayê yani Yektiya Sovyet û taraftarê wî ne jî ji bo ew ê Amerîka û İngîlîz wana yani ne NATO ne ew ne Varşova evana li Endonezyayê li ew ê li girava Javayê dibên jêra li Bandungê bajarê Bandungê li wê de konferansekê çê dikin 1955 Wextê ku tê sala 1956 Kurda dawetê konferansa Qahîre dikin li Qahîre konferansekê heye 56 dîrok pir behsa wê jî nake yani ecêb e mibxweş li ser înternetê lê nihirt konferansa heye 44 heye behsa Misrê heye ez zanim heye ama li Misrê ne carekî konferans çêdibe ne du carek çêdibe ji ber wî edibêm yani te wextê bikevî înternetê te a 44 bibînî kes behsa a 56 nake min ê 56 xwend te xwend gelekî min nedî dûr da min û Mam Salah ew ê zavayê Mir Celadet Bedirxan yaxud em bêjin Mêrê Sînem Xan Mam Salah Sadullah li ser vê meselê em gelek axivîn wê çaxê ew endamê komela xwendekarê Kurd li Ewropa bû li beşa ew ê li şaxa Brîtanyayê li wê derê temsîlkarê wan bû heta di wê çaxê de
تێکیلیە وان باش هەبوون بسەر کاموران میر کاموران بەدرخەوان واژیت چوود هات بەلکی پێشتاژێ ئەزێ باسە ئەوێ بکەم باسە بێ مەسەلێ لێ د کۆنفەرەنسا کاهیرەدا یا گرنگ دۆزدە ڕەوشەنبیرێن کورد یەکەم جار لەسەر ناوێ چار پەرچە کوردستانê bi nameyekî dûr û dirêj tevlî konferansa Kahîrê dibin li ser navê Rewşen Bedirxan. 12 navin di nawan de yek jinekî heye ew jî Rewşen Bedirxan e. Ev konferansa yani ya mühim gelek mühim e de ew de di tarîxa wê de ya di duwa jî ya Atînayê Atînayê herkes lê باشه yani ez tiştekî nejî bêjim ji bo ya Atînayê ser vê meselê ez û Mam Salah em gelek axivîn jî yani ji bo Kurda 5 name şandibûn 5 delege û li ser zerfê wan jî nav tinebûn yani bêjin kî ew ê here wê derê bes di nava wan de yek jê Mam Celal e رحمه خدا لیبه جلال طالبانیه او کرد وکید نه مام صلاح ناوی وان جمر نگو لی مخابن یک جوان جی ناچه و دیسا بار تکوه سر پشتا روشن بدرخان روشن بدرخان جی وقتی کدچه اوه و بحثه جید که کەکمال میسانژی دی پرتوکا خدا هەر وها باست کە ینی وەختێک کوچەوێ دەرێ کوردێکی مێژ ئەل عەزیزێ لێ دەرێ چاوە پەرێ قومبارە خو دەردخە بانۆت دژمێرن یا دەبێ وەڵاهی ژی مژی ئەفتێ دەبێ ئەزانم مەسرەفاتە گرانە تێ هەر یونانیستان ئاتینایە کۆنفەرانسێ 400 بانۆت پەرێوێ چاخێ ئەدبێم قێ بگوێ ئەوەی تەسیمی ڕەوشان بەدرخان دکە قبول دکە لێ سینەم خان باس کرد دگۆ دیا من حتا ji Atînayê hat dگۆ 6 kilo dabû 6 kilo mesela ala Kurdistanê li ser maseyê li ser masa wê di nîvsandiye delegasyona Kurdistanê win navê wî bi nav û deng ew ê Sûriye ê vê paşê ku damezrênerê partiya wan bû ew ê a Baasya dawama wî tê hesabê Michel Eflaq yani bi ser de diçe gelek heqaretê dike ew a ku li serê ew ê nîvsandine delegasyona Kurdistanê wî kaxezê diçirîne davê ji erdê di peyda evana jî ama Rewşen Bedirxan qet ew nake qet ji ciyê xwe yani wek însanekî ew însanekî bi sebir wek însanekî arîstokrat li wê derê disekine heta sikûnet çêdibe aramî çêdibe ew cardin axaftina xwe dike dibe ez li ser navê milletê Kurd hatime vê derê û wê axaftina xwe wê derê dike tenê ji Kurda ez bêjim di konferansê de wek têbîra min mamê wê Mîr Kamuran Bedirxan ez dibêm pîrozbahiyê jê re şandibû konferansê û Salah Sadullah ku hê nebû bû zavê wê ew jê re ji Brîtanyayê namê şandibû yani Kurd li wê de li der û dorê têne bûn di ser de jî ew nebasbû pasaporta wê dizîbû pasaporta wê dizîbûn da yani jê re arîşe peyda bibe û nikaribe dagere wî ya tengasî çê bibe ji bo dagera wê ev yani ebana ev her du konferans yani ji bilî ez basa ê Ereba û ê Filîstîniya wana ew li aliyekî yani ev her du konferansê hanê ji bo ew ê ji bo Kurda evanê hanê giringin û dibin ew 19 kesî ana navê wan nayê bîra min ji ber ku wextê min ser wan dokümanter amade kir yani Nureddin Zaza wan hane bû Qedrî Cemîl Paşa hebû bi hevra komelekî jî çêdikin komera alîkarî û ew heyeke ku ez behsa wê komelê ez ê bikim bes wê çaxê ev mesela ew ê yani her du konferansa jî Mam Salah digo li Brîtanyayê digo di BBC'ye da
مثلا تایبەتی ئەو بیرنامەیە کۆنفەرەنسە قاهیرێ دگوت BBC واندا مثلا دەرکەت لێ دەرێ من مەتنێوی وەرگەڕاند کەتە سەر چاپەمەنیەوان دگوت دنیایدا مەدیایدا ناوێکی باش ینی دەنگێکی باشانی ئەو یا کوتت بێژی کێکۆ ئەوەیە ینی ئەو دەبێن سەقافەت ینی ڕەوشەنبیری ڕەوشەنبیری و ئالیکاری و ئالیکاری ینی چاوە ناوێت یارمەتی ئالیکاری ئەدبێم یا ڕەوشەنبیریە کورد ڕێخستنە ڕەوشەنبیریە کورد وی ئەوەی ناو تێبیرا من ji ber ku navê bi erebiyê li wê derê Kurdiya wî çêkine divê rewşenbîrî û alîkarî alîkarî dibêjin wallah alîkarî kêko têda nayê bîra min dibe ew hevalê me ew ê min xetê ewana hinek mesela baş zanin yanî wê meselê bes li wê derê ev mesela ew ê bi teşwîka Rewşen Bedirxan yani li pişt meselê esas Rewşen Bedirxan heye Osman Sebrî tizanî Osman Sebrî wan biryayî ve wê çaxê Hemîdê Hacî Silêmanê Hacî Derwêş ku par rehmet kir hevalê me bû dostek me bû ew bû zarwê apekî wî bû zarwê apê wan bûn yani tev bi hevra nayê bîra min ji mara wan kek Hemîd jî behsa vê meselê kir li wê derê bê rêxistina hanê a rewşenbîriyê tînin ava dikin paşî di ser da kek Hemîd digo tabii digo imkanê Rewşen Bedirxan gelek kêm bûn yani piştî wefata Mir Celadetê piştî pêncî û yeka bartev dike bestiyê wê yani wefata Celadet Bedirxan jî zêde yani pişta wê şikandibû ne pişta wê bi tenê a temamê Kurda taybetî ew Kurdê ku de warê çand û hunerê de xebatê dikin weşangeriyê û ewana yani pişta te va şikandibû çünkü zanî hawar ekolekî bi serê xwe ye di çanda Kurdî da yani du ekolên me hene em wî awayî qebûl dikin ekolek jî ekola hawarê ye ekolek jî ekola Riya Teze ye yani ekola Riya Teze ji hawarê kevintir e yani ew giranî li ser romanê ye ême piranî ser helbestê û tiştê dinane îca ez beriya yani behsa wê komelê yaxut em behsa wê komelê biqedin ew biqedin em ew tê vexwendin ji bo Başûrê Kurdistanê ji aliyê Barzanî ve yani wisa dibêjin vexwendin kî dibêje ez piçek ew kim vê meselê yani di neticê da eş tera bêjim ew ê a çandê rêxistina çandê ku de çand û alîkariyan bêjin ku wê datînin paşî ev yehanê dibe partî yani dibe bingeh ku di 1957 da dibin sekreteriya yan damezrêneriya Doktor Nureddin Zaza da ku Partî Demokratî Kurdistan li Sûriyê tê danîn ew jî her li pişt wê meselê ew heye Rewşen Bedirxan heye belkî em kronolojîk nehatin hayedî xweş yani sohbetê de hayedî baş e lê dibêje mesela çiye başûr tevlê korî jinên Kurd tevlî konferansek wan jî bîye paşê ew konferans xelatekî diyariyekî ew belê korî zanyarî korî jinî Kurd dibêjin jinî Kurd yani tizanî Sînem Xan piştî otonomiya Kurdistanê 1907 piştî peymana 11 Adarê berpirsê jina bû yani Sînem Xan ne Rewşen Xan dibêjin ez zanim lê ew ê ne Rewşen Xan li wê namîne yani mêvandarî ye ew berpirsyarê leqa jina yani yekitiya Afrêdan ana ew dibêjin li Kerkûkê li wê derê bû Mam Celal wana zanî piştî wî li Bexdayê bûn ku diçe wê ez mesela wê ez bêjim yani Mam Celal
تزاني لشامي دما بله او نابراوي و بارت ديمقراطي كردستان جي تزاني تنبو 66 بيبا نابراوان خوشنين بو يعني بهروها اوي بو رحمتي عز الدين مصطفى رسولوانا او بخو لشامي بون مثلا وقالك جارة لما لا اوي بون لما لا روشن بدر خان بون تشون ويدري دهاتن يعني مام جلال داخواز دکه دبی منو بارزانی الهبینه مثلا چه بغداد سینم خان وش بله بغداد تی حاجی عمران با رحمتی مالا مصطفى بارزانی و جه داخواز دکه دبی yani و gelek حقا بدست خستیه اوتونومیا و چاخه باشه لگوری شرطه و چاخه نخرابه مثلا کرکوک جه درخه کل سری الهب ناکن ایروژی همان آریشه چونکه دوامه هم زیده نچنه بویالی و چونکه وقت من نما وقت من نامینه 4-5 دقیقه من مایه ای باشه از اوه بکن که کو دچه جه مالا مسافرت بیجه یعنی بهت خوازم وين جمهب يعني جنوبا بله بلا بله يكتيا كردا تشيبه مادام كي افقاس دسكفتن هنا بلكي وي چاخي چينابه للسر داخوازا جنكي كرد يكي وك روشن بدر خان تزاني رحمتي مالا مصطفى جمال باتيرا قالك ريز دقر بله جوان راوج كامران بدر خان وان را آخر پاشي او لهوات نوان چيبو او لهوات نوان چيبو نه ام بپرسن چکا ام مجبور کوتنه خواه او که بیجه لی ام بپرسن کا پرس مرسی هنه تنه نه باشه ام کوتنه خواه دایی بقدینه يعني روشن بدر خان تاريخ يعني ديروكا كردستان دا جنكي وسا نوك جني دنانه هنا جني بناب از وان نابجم بس ايك ام دزانن يعني جنكي جي امكانو درفته خو جي عياري خو كل زيادة ترتشتا جبو كردا كريه يعني روشن بدر خان جنكي وسا يعني بنرى التاريخ كردا بنرى كيجا جنشت كونفرانسا دا كردا تمثيل كريه ياخد كيجا چار پرچه كردستان مثلا كونفرانسا دا بجبينه كده تمثيل كريه يعني اباني هاني اوي وانتنن و هاوارت تزاني خباطاوي دا هاواري دا اوي وقبلگاه مثلا بحثا مثلا مال نكر مثلا عجيبه اخلاق و عن آنين ميرجها بوتادا يعني عن ميرنشين بوتادا مثلا دنابا مالدا إلا دنگ بيجكي عن داينكي تينه ويدري دا زارو كيوان بكردي خورو بكردي بلكي ایوانجی بلوروان وان هی بله او احمد فرماني كيكي بخو خلقي كيكاية آلية دربيسي وانا هي يعني مير جلادت دبي جي قدري وأكرم بقراد بيجي امارة جميل پاشرات ثاني اوج المنطقة دربيسينه ويچاخي دبي زارو كمن چيبون مازن دبن يجا كا جمرة دنگ بيجكي اوجد بن احمد فرماني كيكي هي اگر او قبول بك سر چابا يجا پير خبردن او قبول دكه وتشوي دري يجا جوان را چروكا دبيجه جوان را كلاما دبيجه جوان را لبلوري دخه وان هني گوبند دكه وان چارشيا دگارينه يعني اوجي اوكي وك دبستانه كيه مخابن اوجي پنجی یکی دا به 40 روش د پی وفات امیر جلالت بدرخان دا احمد فرمانه کیکی وفات که بله باشه ام بجن رحمه لگورا هر دیا جیبه هر سه جیبه آمین ایجاد اواوی توازی تبیجه یعنی گوراوی و پاشی لباجار بانیا سیبو تسانی انا تو بجه بله لدوی بحرسپی یعنی شو او بو خانشین بو او و تنه اوه هبو او بالتو زكا قدريجان صباحت ابلا او بنابو دنگه تتزاني او نكرده او تركي خبر دا چركز عستوي يعني او هردو بهبرا لويدر البانياس يبون لي وكاهات بحث كرن يعني بانياس جبوان قلق جيكي خريب بو دگو هرگاف روشن بدرخان دگو صباحت ابلا کابنر جاردن کاجمرا قارتکی نهات کانامه یک نهات وسا يعني جا جنازه و كلوه در وفات که نوتو دو جنازه و تینن لکیلکا میری بدرخان
السر جنازه از خازم تشتغل برسم ماست کرم مثلا او كده دبيجن كو كيتشاوي وسيما نيشتيه كل سر تقوترك ورا نفساند قوتن تو هلبستك ورا خواندن و تاو كاكي هماوسا بگور بکن و بلابن ناکه که تشتکی وساتنه از ویم قی دوی مسئله ده مثلا کنیرش دگو از درنگ ماهم اجوار وان کسی که درنگ ماهون از درنگ گیشتم اوه جنازه دیلاور و مسئله باشتر دزاند هي دلاور دبيجه اما او دنفسینه او دبيجه بله yani من و مسئله نبیسته که که دیلاور لوه داره بو از نویساوی نسبه کنیرش هلبستک نویساند بو بلکه نخوان بیه لوه داره انا نيشتي كاس بخوينه شرط و چاخه چنه سال 1992 چیه چنینه یا خود شرط سیما نباش بیا و نظام چی نباش بیا جبو يجي كنت انا برا كاس نخوينه دبه yani از و مسئله نظام که که لازمه معرف دیلاور پرسش برکت جنازه دایه یا رسمی دایه tek dilaver baştır zane ve mesele. باشه که کوفا پرسیتنه نه از دیجن گلک مالا تاوا گلک سپاست کن جبو هاتنا بشتربونا جنابته و ام هیوید کن که جاره کی دن حتی که هبانا توالا کنه جاردن بیشم امی بهف رابن آنها بمینه دخیر و خوشیه دا آنها بخاطریته بله بینرین چارپل مدیا ما جاره کی دن هێژایەکی کورد ژنێکی کورد سەریدا ژیمەگۆ ژیانەوی حەسرەتە وڵاتە بهۆریە و هەر ji بۆ karên azadî û netewî û çandî û hunera Kurd doza Kurd kar kiriye û her wiha ku we bihîst li gelek konferansan berpirsiyariya çarperçi seranserê Kurdistanê kiriye Rewşen Bedirxan û em carekî din rehma xwe lêtînin û dibêjin mala te ava ku te ji bo doza xwe van kara ji bo gelê xwe welatê xwe vî karî pêk aniye û em ê jî li keda we hunera we û karê we xweyî derkevin و جارek din spasê mêvanê xwe dikim kek Mehmûd Begîk û mala we ava ku wek bidariya me kir ji bo bernameyekî din li hêviya me li çarşema bê bibin û anha piştê min car din bernamekî din ê Osman Aydîn û Evîndar Tekîn heye ji me neqetin em bi hev rabin bi xatirê we êvara xweş